Mugororio uria urathie na mbere wa kunyita ngari iria itakinyanirie watho utigire aikari aingi a Nairobi matari na wa gwika utiga guthie maguru. Kunyitwo kwa ngari ene matekwirwo kiria ciranyitirwo gutumire ona ngari iria marauga ihingitie watho ciage guthie wira na koguo kwagia na unyihu munene wa ngari. Unasimamisha gari kisha unachukua kituo cha polisi, huambii ni kosa gani, kwa sababu kila kosa kuna sheria na mtu anakubaliwa, ni haki ya mtu kupewa cash bail akwenda kotini. Polisi mwenyewe hawezi kujua kama speed cover inafanya ama haifanyi. So mpaka ipelekwe kwa motor vehicle inspector aende akakue angalie system na angalie. Iria nini cikurutaga wira ikorehagia goro mukiru na mwingi no gucakaya uracakaya. Toka Isili hadi hapa tumelipisha leo jukua na magari. Juu hiyo crackdown bado. Tumepandia 120 kutoka Kangemi kuja town. Na kitambo tulikuwa tunapandia 30 bob na 20 asubuhi. Kumana huko da dola. Hiyo tatu? Igana ria kwa batakinya raunda na magana mere mago kakinya town. Magerie kurora matige kumiza raia ni raumia na gutire bia. Arutwera matatu ni maroria maafitha a borithi matikoe mweke uyu kuhinyiriria nginyagia ngari iria ihingitie watho kumana na mugororio uria urathie na mbere. Ngari cia traffic mutinero tondu ngari ni irathie kurorwo iria ni off road vehicle kana iria itahingitie masharti maria meritwo muthie muthurume ngari iria itari na thina. Muthigari ni ukarugama haha ri anyita conductor ri amwe ni touting ri neno ni business irarutwo ri kai kwirwo utaragio. Kuringana na matereba ngari iria ciagiriirwo ni kumurikwo muno ni iria ithiaga thabari ndaya tondu ona nicio cionekaga ikirehe mitino gukira iria ciraruta wira guku tauni. Zile gari za masafa marefu hizo ndo wanafaa washughulikie. Gari za town service waachane kwa sababu pia bado wanaumiza wananchi wa kawaida. Borithi marauga ono watho manyititie makigeria kugitira mioyo ya muingi kumana na matereba aria matakoragwo na kihariro riria marakua muingi. Kila siku tunafanya hii kazi. Ni vile tu yani tuliongeza mkakati. Na hata hii ilifanyika Nairobi ni kitu kama tu warm up. Ya hata City Storm bado inakuja. Mugururio uyu urambiriirie muthenya wa ira na ngari nyingi iria ceceni-ini ya borithi na birigiceni ino no iratanywo guthie na mbere. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.